ngira ngo nk'uko murabizi ko maze imyaka 3 hano muri USA. Ikintu naje mpunga mvuye mu Rwanda ni indangamirwa zitwa Mama Queen ndetse na Mama Sandrine. Ngira abantu batanga visa ko batemerewe kuba bahereza visa izo ndangamirwa zikaba zaza hano muri Amerika. Bitewe nuko zazinyishe mu Rwanda zinsanze hano muri Amerika aho zamvuna. Mbamenyeshe kandi ko mpumbu inshuti yanjye yitwa Yakamwana. Icyakabiri, ntago byemerewe kuba wabomora umwana utuje imyaka 18 kuko mu Rwanda iyo bagufashe ni burundu cyangwa 25. Ngere nka perezida wa Amerika ikintu mbasaba nuko mutemere kwa mwakora icyo cyaha. Umwanzuro muzema mwafashe nukuntora ngo mbayobore, kandi nkuko nawe babwiye mu kwiyamamaza nzabayobora kandi bayobore neza. Akaba inshuti yanyu Nzovu wanyu w'Abanyamerika.